Joiter Bashi player list hili ningshe na kuramilo Joiter Bashi player list. Nungshong Kulen Nungshong Kuno Student Union we players ping inaming patamige Shan Chewingam Ungreta Woreso Mayon Shang Wisdom Ramngatha Solem Ramsemngam Machin Mi Eliza Temso Wong Longwell So Chanting Warrior Sonin Chan Mashungmi Ngaraipam Sawyer Yaruingam Karmayo Hina Joiter Bashi player list na. Dear Boy MS jersey number 0. Honriao MH jersey number 30, Ningam HW jersey number 5, Ninglum H jersey number 3, Reward MS jersey number 04, Sojan MH jersey number 06, Thotnajan L jersey number 11, Pakmi L jersey number 16, Hosena MH jersey number 18, Maxon MS jersey number 10, Kapingmi H pack number 17, Amboinao L jersey number 08, Rocky KAS jersey number 02, Damran KAS jersey number 21, Sorin HW jersey number 9, Gilbert MS jersey number 13, Somipom MS jersey number 7, Olive MS jersey number 1 for 14, Ningringam HW jersey number 20. Joiter player list pada milishit delay. Dear Boy MS jersey number 0, Honriao MH jersey number 30, Ningam HW jersey number 5, Ninglum H jersey number 03, Reward MS jersey number 04, Sojan MH jersey number 06, Thotnajan L jersey number 11, Pakmi L jersey number 16, Hosena MH jersey number 18, Maxon MS jersey number 10, Kapingmi H jersey number 17, Amboinao L jersey number 08, Rocky KAS jersey number 02, Damran KAS jersey number 21, Sorin HW jersey number 9, Gilbert MS jersey number 13, Somipom MS jersey number 07, Olive MS jersey number 14, Ningringam HW jersey number 20. Hina Nungshong Kuno player list. Shan Chewingam, Ungreta, Ungreso, Mayoshang, Wisdom, Ramngachan, Solem, Ramsemngam, Machin Mi, Elijah, Temso Longwell, Sojan Ting, Warrior, Soning Chan, Mashungmi, Karmayo, Ngaraibam, Sawyer, Yang Ringam.
Hello. Units Kajiva President. Units Kajiva President he stage we mga shong hi akshi kramilo. Units Kajiva President. Mga shong kramilo stage li akshi. Units Kajiva President. Units Kajiva President stage shong hi kramilo. Kaliga the President na Kangreo Zhang Hai Saka, Secretary la, Vice President la kramilo. Hello. Ngriyaw ki the later play football he will referee. Referee he na Ting Ning Pinau. Assistant referee Matami Yangya. Assistant to Li Rinso Jajo. Rinso Jajo. Fourth official Honreso Kashung. Referee Ting Ning Pinau. Assistant referee 1 na Matanmi Yangya. Assistant referee 2 na Rinso Chacho. Fourth official na Honreso Kashung. Kare mechi hapo kwai sao se. Kare mechi hapo kwai sao se.
Oh, suck.
Hello, hello. Hello. Joiter Student Union versus Nungshong Kuno Student Union. Ngriyo la ka Joiter Student Union na kola ka zangai ra.
어디 상상을 해? 아, 오케이. 아예 그래 파사도 저저저 아마도 그걸로 올라가서 능총 세기는 야. 그리고 거기냐? 얘나. 아니 파사로 해. 에스 그래. 에스. Hello. Hello. Match group crowd next match akalifi Nungshong Student Union versus Lunglepung Katamnao Long Hingrawi Jaina Team Kini Chinala Ready ka Samuel Nishlagre Kala Atamakla Tishuta 5 minutes Right Chili Maraka Chiva Ishiwi Hang Shitke Next play First ground ni Kubalaka Next Raguchi team Knina Redika Samuel Oh
Hello. Second match. Second match. Nungshong Student Union versus Lungwei Pung Katam Nao Long. Ani ngina ngrewe. Join a team kani hina ready kasam yolo. First match Kubhawi Tili Nungshong Kulen Student Union versus Lungwei Pung Katam Nao Long. Ani na ngrogi da le ye join a team kani hina ready kasam yolo. Hello. Yeah, leader. Joiter. Nungshong Kuno Student Union. Na Arwi 26 minutely Kola Kazangere. CSU Goal 1. NKSU Goal 1. Ani Arwi Goal Akrib Zangere.
Hello. Next team. Second match Nungshong Kulan Student Union versus Lungwei Pung Katam Nao Long. Ani kanina players pinji ready kasam yalo. Second match ngawit later klay team kanina la ready kasam yalo. Team kanini shi mathalagay nang riyaw midale. Traitor katam naulong na Taigi Jera. Tag number 17 na Thailaga. Keeper na Tukuera. Keeper na Thaishogaira. Tag number 11. Jotter Bashin na Singluera. Mathalagay nang riyaw dalay kanini shi. Goalkeeper Lita. Okay. Heading dongaga. Okay. Jotter Bashin atung Thaishangaira. Number 7. Back number 7 is singa Ayar Shokhaira. Keeper na Tukuera. Wisdom him thalagay ng riyaw delay. Tag number 7, tag number 4. Ayar Thai Shokhaira. Half Taira. Nungshong Kuno Golaka, Jotter Student Union the Golaka 1-1 each. Ya recycle in the bank penny zero. Half in the 1-1 each Sangaira.
Next match. Nungshong Kulen Student Union ay na Lungrei Pung. Ani kanina players ping na ready sa milo. Nungshong Kulen Student Union. Lungrei Pung katam now long. Kabako mi Charlie ka Nungshong Student Union kala Lungrei Pung katam now long na player list iba kuramilo. 아직이야 키움님이 전 아직이야 봐. ini deh kik ngomong mana? Lain dan singkal lagi ini. Kilo ini dah pada logo. Oke. pada logo. Kau taruh mana? Kau taruh mana? Kalau sempol. Ya. Mana? Hello. Second match ngirogida leidak team khini la ready khasam yawlo. Second match ngirogida leidak team khini Nungshong Kulen aina Lungrei Pung. Nungshong Kulen aina Lungrei Pung. Ani la ready khasam yawlo. Minute phanga li mong jililang da mong ram ra. Minute phanga li lang da mong ram ra chene team khini na. Ready khasam yawlo team khani ji na ka thawi lungri ready khasam yawlo kala team khani ji wi team khani wi player list ping la stage li ka thawi lungri kha khura milo
Team kanini li mahai meirno kala game spirits le la kai nang reo milo team kanini na Traitor Markson, bag number 10, and the Bolsing Pocky Jadas. Somi Bum Shangvun the Tylager. Nung Shong Kunona. Traitor na Singdalay. Oh, I want that one. Ayan na, I want come control it ya. Just listen there. Mai, đi ra kìa. Kajigdhamina commentator. Sangai Tleka. Volunteer Salaga in the stage Liramilo. Traitor back number 9. Traitor back number 9 na Thaigi Chihira. Call attempt sadly. Traitor Student Union. Nung Shong Kuno na Singquilera. At Sing Taita Laga Traitor na Singkan. Nung Shong Kuno na Quilera. Matalagay ng Ryomi the late Team Kanini shi. Ko let Team Salaga keeper na Tukui Haira. Keeper na Taishok Haira. Go Homra lo out Chok Haira. Bag number 2. Jersey number 2. 성 나오게다가 이 잡은 거 있길래 NSU na volunteers mikni ramelo hele stage le nislakre NSU volunteers mikni tagasar le stage le NSU volunteers kni ramelo nisnare
hello second match ngau quy tơ lấy được lấy team khani second match ngau quy tơ lấy được lấy team khani lung rei phung student union na nung shong kolen student union ani na stage li players ping release kura milo nung shong kolen student union release kura mi re ari lung rei phung student union release mu kura mi range kala ani team khani na katha wi lungli katha wi lungli dress up sam yaw laga ready ka sam yaw lo team khani jina okay lung rei phung katam na long wi list player list kura mi re ni share re lung rei phung katam na long wi players being released in a Pamigay Henry jersey number 10 Songam jersey number 4 Wormishang jersey number 5 Denison jersey number 7 Lan Miyo jersey number 9 Sore Tem jersey number 11 Sore Wong jersey number 11 number 14 Todd Raymond jersey number 8 Todd Raymond jersey number 8 Ningunung jersey number 8 Kanring jersey number 15 Mayangam jersey number 22 Ungnau Kwe jersey number 3 Leshipam jersey number 1 Somingam jersey number 13 Honrepam jersey number 17 Tochinim jersey number 12 team khni hina ready sami ai ka team khni hina ready sami ai ka volleyball court wing level ready khara sami aulo team khni hina ready sami ai ka volleyball wing court hili ready khara sami aulo Lung rei phung katam nang long we players being released in apa mi lufit ke Henry Denison Wormishang Songam Leshipam Ungnau Kui Todd Raymond Soretem Sorewung Tochinim Tochinmi Lan Miyo Ninganung Honrepam Mayangam Somingam Kandring Wordam Ramsam Kohorpam Ringam Jaime Wilson players ping na list migaga tharan na thumi jersey number lakhasang milo players na football player list migaga tharan jersey number hi khasang milo Lung rei phung kacham nau long wi KMCC na actually stage li kharamilo lung rei phung kacham nau long wi KMCC na stage li actually kharamilo
Lung Rei Phung Student Union này là nông sản Kulen Student Union na ready cái sa miao lo hi joy thở na nông sản kuno ani ngro ko priority li nani hi changao rồi
Joiter versus Kuno. Aning role ka Joiter na goal khani zangai ra. Goal khani zangai ra. 골 붙음네. Half witty khani gizang ne first match li aka arwi half witty khani de goal gutum zangai re gala Kuno na goal aka. Nampu ay na kol akata sang wita scoreline hi Joiter 4 Nungsong Kuno 1. Second match. Mong Second match Lungsang Lungrepung Katap Nalong versus Nungsong Kulen Student Union. NKSU we player list Hangta Midley. Vomiting jersey number 1, Jitaimi Gasar, jersey number 5, Singlan Chiang, jersey number 4, Thanebum, jersey number 14, Pamrio, Pamrio, jersey number 11, Justin Chiang, jersey number 7, Shunreso, jersey number 19, Yahweh Khan, jersey number 8, Chinaungam, jersey number 10, Umayo, jersey number 9, Paure, jersey number 12, Soreung, jersey number 15, Soreshim, jersey number 21, Lesio Kasar, jersey number 2, Jahanmung, jersey number 13, Soreshang Chungwa, jersey number 3. Kala NKSU we team captain, NKSU we team captain, nasi we jersey number hi Makapeli Augida, Kavakoni Shaka, stage Leka Milo.
Hello. Hello. LKLV players ping. Kalau NSCV players ping. Line number sampai Allah. Hang shoot ke? LKL no. NSCV players ping no. Line number sampai Allah ni senara. Hier ist ein Uniform hier. Hello. LKLV football player Lisping Henry Tennyson. LKLV football player Lisping Henry Tennyson Wormishang Songam Leshipam Ungnau Quy Thot Raymung Sorry Tem Sorry Ung Thot Shimi Lan Mi Yo Ninganung Honrepam Mayerngam So Mingam Kandring Wartam Ramsem Kohorpam Wingam Johnmy Wilson. Nungshong kulen katam na longi flag ji araji amreli singdak leji ning shi nei bak pa hi khura myo lo arwi katha kui lungli flag ji gibe na sibok lo aksi shobe hi krimu dala NKS UV football player Lisping Vaumating LM Tuli Chithemi Gasar Zingan Shiang Tanrepam LM Pamrio Chungwa Justin Shiang Shinriso LAW Yawekan Gasar Jinangam Gasar Ungmayo LAW Pare Gasar Sorry Ung LM Tan Ringam Kasar Yaron Singh Shiang Sorry Shim Kasar Leishio Kasar Jahanmu Chungwa Sorry Shang Chungwa Mashungam Kasar Shimringam Kasar Layapam Kasar Ringpami Kasar Muyopam Kasar